Kublaya P Baro Shaki Tup Kubor ka Don Bosco Media Network. Kimat bakong san minta ka swi kilong, linyar ki briyo ki bampidang adhar hasnong domkse. Da ujingjang marak pinyeng kertong ka Kongres na gambegre. Ra ta kamarnong ka Danelia hakajinga kop kickboxing ha Cambodia. But sedang ka District Level Youth Exchange Program hamayrang. Batu minta inapai syaki kubor ki babanya. Kat tu kat ningut ki brio ki bampidang yau adhar ki basong basa hadom kse hakashnong ka bahap haut maut hat raishen CNRD block kilalin yar pat ba haka step jong ka khat nyau turik urisau namar kila du lut ya ki jingrap ba jingmentoy na ka sarkar ki bakin thup yau khau ration ki scholarship jong ki khun ki kti banyo bala shispa asngi bat kiwe ki jingrap na kitanat trekam ka sarkar jila. Kini ki brio hadut menta ki dangit bat penyas no yau adhar number bat number 666 bala batai de kinong yalap nyam ki bala no ba ude number soitan. Pada hak step jang khat nyutrik risau kat tu kat ni na kini ki brio ki batieng yau adhar kilami ban pen pau pai ba ling ba kilat pathai khubor ye ki jingdu no jang ki ya ki jing mentoy na ka sarkar tang namar bakim shampidang satya yau adhar. Bat kini ki brio ki lapen pau e ki jing ngau diau ya ka jingdu ya baro ki jing mentoy ba ka sarkar kala ai shakishnang kitau. Hakabay day bat kani kila penyang nyaru halor ka rai jong ka Supreme Court ka bala ai ka mon balai lut ban pidang ni kentat yau adhar number. Habay kila kentat yau adhar balai on pendu ya ki jing mentoy ba ki di banyo kila kili. Bat kum kinong song shnong ki don kam banyo ki ju ki jing rap bat ki jing mentoy kila ong. Hakaju kapor kini ki brio kila kerpat ru ya ki seng bhalang ye kinong yalam ki seng san hima banyarap lami ki banyo kumju kumbayo ki we ya ki jingmentoy bat jingirap na ka sarkar. Uba ke pi nonglat uwe na preng ki bomdan yo adhar bat ubla du ya ki jingmentoy na ka sarkar ula kintu ya ki tu ki bamyo jingirap na ka sarkar ban sange no ban le thapwut namar kamentoy ban thapwut bamyo jingirap AA. Bat ula bu ru ka jingkali ba balai hadu menta dang sha ban thapwut klem da don yau adhar number. Kat baya ki skim pat om shalala ban yo asyo. Usar senang bakal yuk ke jing duk dia mawai dan amar bakam don wadhar kata kada duno kana ai isu te bad yang aru lawan kot ki bro ne yang le thau ya kapung do kha jong pi de kamut ngale lek ban thau tu pun kha mari poi hang tai kel ong ba kana kapung jong pi kala biang ka jing ha wan sobin ai kot slash po merang tenga ong kot ayumo don kamar submit te ulaong tang kapankat berkadar kena sebut tengok ngamdon kita berkah ngamdon te yang lalu pimdon kita pimyo isu kenyo kata kaman to cuk non tau pun ka kila letno dengar ong tangam don tekebut tangam kuai kita berkah to ki bro ki myo su kita skim bara kalapau haka les joki kila duno perfect kakut badan buram ngatrai kampat penbor duk kini sini kampat penbor ya ki bro ki basyong posted bakin la kemudian adhar kemut kemyo syuk iki dan rai manta akan tu mak sarkar kena besar benia ya kena kam balada kataka an kalawan bakala perking bagita ki bro ki bon adhar kemut kidai banduk lut ya ki berkot nak kalawan nak kakut badan buram yung kiri India ya kata de ngamla banong ai sa sarkar re manta kan bakakut kan ai por le sarkar pada ka perking ka hikai ban le kumta nadu ki disi adu ki video de kemut kane kalau bucing yang ni miyo isu tan mar kata akan tu berada kumno pen sur ka jeng khadang pi namar kalong sarkar hi ka kemi ya jaj panro borok dan le sarkar perkeng kata-kata kayak bat kata ka ayu kayak per kayak jengai berkata jenglong Kristen de kemut ka yang ni kurban bot juga sarkar nah bot yang habot ya ka Bible hi namar Kristen
Setiap kekitan kau kitip lo dikai kai berkat. Te atarai tangkum tak. Aku ban. Ya pasyat king mot lem hak biada bat adhar nambar. Hak biada adhar nambar kemut Laslam ha ngayo asngal baki bro pok sinong kitau kidon arleng mamala kawai ka kadhun ong adhar ulong baba wai pat ka kadhun ka ong adhar udai wasneu udai sap tu umar klau dos pa ndo ponreu dan mengipat kum kipajba kibabit ngamlang banding konvensional inbut yanong isnap la msuya Presiden Kaseng Congress Malika Arjun Kharge ulamanjur ya kajing ai jumut ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ban pinyeng da ujingjang marak banyak hunna ke election shiteng samai na Gambigre Assembly Constituency na West Garo Hills District. Ka Congress ha ka khanyo trik Urisau kalapen banai ya ujingjang marak kum ukertong jong ka party ban airing ha ka election shiteng samai kaban long ha Gambigre ha ka khatlai trik unaiweng arjar apusau. Yakani ka khubor lapen banada u General Secretary All India Congress Committee u KC Venugopal hakani hi kasngi. Bada ka jingpen bana kirtong jong ka Congress minta ka jingdon jong ki party ki balapen bana kirtong hakani ka election kalapoy siya kilaingon. Kata ki bakin thup ya ka Dr. Mehtab ka badairu ka kurim jong umentri rangba na kaseng NPP kasadhya Rani Sangma ka kurim jong MLA Barim Uzinit Sangma na ka Trinamool Congress bat kajingwan jong ke election shiteng samay hagam begre kaday hadien kajing Shahajit usaleng sangma u MLA na Congress kum u MP bathamay katura. Kathai kickboxing na Meghalaya ka Daniela Malim ngap kabalami khamat yakari India hakajing yakop kickboxing kabala panlong da ka Asian Kickboxing Confederation and World Association Kickboxing kabalalong hakari Cambodia nadu ka Henry Turik Urisau hadu ka Henry Turik Urisau kalawan ra ya ka nam bat kaburam yakari India bat ya ka jala Meghalaya da ka jingjap ta kamaranong nakani kalimpong. Pat kisamla yakura kickboxing na kaleng kaperthay kilawan banyakhun hakani kalim. Haka khatan riu turik Urisau lapedang buram yakani kasamla kabana shnong lom paring lom dorbar daka dorbar shnong ki bahayeng hasem kilok ki jor bat ki dekhot jong ka kinhon kickboxing nakani ka shnong. Lalam lenti daka buram yakani kasamla na du ki them ribhai balapen kut buram yakani kasamla daki kintin ya ro bat kumju ru ki jingkir khu kerdo. Kumta akan pak ipi nama kapag nilang pet agini kisi kibun kini sini bila namjol. Kingap agi jingdi ki paper. Kumta haga jaga bapinya kum hakita ki utis ngau bha kian na kita ki ibro penon kam daga bakilan met ila jong laka de hakano kono kaliang lo. Bot ya kanuksa ka ba mai lawan ra hakani ki sinong ataw. Kublai si bot kublai si danyo. Kakte jong ngare gidanya la iwan dam diam ngam. Bisong sa apa lomparing lum darbar. Ka jakala ka jong ngare po. Paji isam jing ka jong ngare po team revolution mix martial arts po. Ande po 5 begin nong thamai. Tengali isim ta apa Cambodia. Jong ka Asian game apa minus 52 kg G1. Ngayo yo bronze medal. Ngali participate na po state Meghalaya. Ngaso komen shika day mo bangala yo bronze ngam yo ya ugul drepat kajing tmu jong ate ya ugul hi ngamla arapat bangan yo nganyai tre chutom shushu bangan yo ya ugul kan yo ya experience shibun ba ngai ya ki kena la ka ki biang sebab palan mo penyaha combat national ta ai kajing na karu ka itanan coba palan
ngai first time kali ga jeng shem ta jong khane ke ishin yem ke jing e jong kali khun da kali tang hau ka po ka simpor ha practice e mo ngam da yo than re bangan practice ba e nama ka por yo tang shibana steng te so ngai khubleru ya ka government jong ka Meghalaya kala yarap shibon yang abangan e shem ta shadu sha Cambodia kala yo CM but ya sports minister nah kwa kan tiu lagi kena mo bakin ya shem lang ha kano ka sport bakin non ra nam ya kari buat ya kajai bener berapa we ngong kong ai ko ble ya coach jong revolution kisan bare buat usam ka District Sports Office DSO West Khasi Hills bat ki bor ka Eastern West Khasi Hills District haka khat nyotrik Urisau kilas dang ya ka district level youth exchange program ba arsngi halor ka phang today's youth tomorrow leaders ha auditorium khat sau phra college hamairang bat ka jingthmu jong kani ka program kalong ban playlat playlenti yaki khun samla jong kani ka dong ka than ban pen ipat ba yaki sap ba pher kum ha ka drodor ka roi ka siaw ka shat ka kenti bat ha ki we ki phang pro jabeng lingba kani ka limpung ya kandu lang ki khun samla la play ya ka jingkhang ban long ki bachelor ki banang ban grand pa ba na jong rensan uba Thernyang SD SEO Eastern West Khasi Hills District ulalong ukongsan but Deputy Director ke Nehu Yuva Kendra NYK Shillong ba di rap sangkum usembut kongsan kakong balarina syndrome DSO kinong hikay ki kena school ki balawan banishment ta ha ki jinga ko ba prepare ki bakin thup ha ka painting quiz science mela story writing but kilawan ru sya kani kalimpong da ka jing shongshit Kibagi tinggal kita yang masuk ke NYK baru untuk jadi. Pada tahun sedang ada sisa nak kalian jauh director nampak Delhi wa ada instruction ini bagi apa yang lelang bahasa juga kupo bang empat day bang sedang entah. Tapi yang ada sesi program lah bang dari jadi sesi dalam bagi lagi harusnya. Lakimilati kampung di partisipant, dari segi kepala yang dalam segi kasuan atau dalam bantuan ini saya jemput oleh partisipant. Nomor 8 banyak kolaborasi di klub di hotel, but di NSS, but di school and colleges di hotel di badan kuartal distrik. Nomor 9 kadang kali kita topik kemahin kita dari saya 9. Nasa kadaw, awag ipuan niya na banuwang taxi of school and colleges, all distinguished guests, all invitees, and especially you, the student and you, which come from different school and colleges. Okay, it is an honor for me to have this privilege to stand here before you today on this occasion of a district level youth exchange program which is organized by the district sport officer of West Khasi Hills. As we all know and we all have heard just now, that youth is not just the future, but they are the present. Katanat Patay Kubor ka Sarkar Meghalaya Directorate of Information and Public Relations kalayalam yaki nong tho Kubor ka jala press conducted tours banjungo yaki kampenroy hakikat artali ki district ka Meghalaya kani ka jinglit jungo ki nong tho Kubor kalas dang haka khan riu tarik bat kan kut haka lai phuwei tarik Urisau kinong tho Kubor kilas dang banit jungo ningkong yaki kampenroy ka Sarkar ha East Giant Hills District bala pedang buramru da ka kong Noviana Pasa ka District Public Relations Officer bat kumjuru uba ESWAR u District Public Relations Officer East Giant Hills layalam ye kinong tho Kubor sha artali ki project ki bakan thup ya ka RCC dam hakawa umthening jongka soil and water conservation kabalatay ban pinbyang nakabenta ki pinthor ka ba jongki shnang ki bamarjan
bat sakawai pat ke projek kelong kamayawaki afforestation hawa alam hasnong bindi hati. Ya ke RCC dam kawa hawa omthening lebay pisa da ke National Agricultural Bank and Rural Development Nabat haka jinglut ke ba arpaulak tingka. Uba F. Imyong, Divisional Soil and Water Conservation Officer East Giant Hills District, ula batay sani halor kini ke projek. Katba, ya ke projek Mayawaki Afforestation hawa alam hasnong bindi hati, lapan trekam ban thung dieng, ban penne, bat ban penjer ngambyang sajisin ya kamaryang bat kisaw dong saw kun jong kani katan. Hakani kasnong lamang ban thung dieng san hektar bat shi hektar antung lai po hajar tali ki thning dieng. Habendi hati antung lai hektar bat halelat ar hektar. Kinong yalam shnong bat ki pat ba hakini ki jaga kiladap da ka jingkemen banyo ya kini ki artli ki project hakaba kila yathu hakinong tho kubar. Income no ni thu sai di ngadi pa F Imyong ngadi Divisional Soil and Water Conservation Officer bapak yang ni ka po clear po office pa East Giant Hills de hakani ka klipmat nia Kamjang. nia don hakani ka klipmat ban yawan pe ya kani ka project kejungi rengkat buat pi apa ka press media ba ai kublai pi berpilai pelai kuat bandar lang bat ni ya kani ka project ni khat ya kani ka project ka umthening river valley project ya kani ka project la fund naga nabat ni yo nabat naga RIDF RIDF project rural infrastructure development fund di kani ka project ni kani ka RIDF 27 akaba ngiyo sanction in the year 22-23 but ngiyo sanction ni kani ka project kumba arpulak na total di kani ka project pi yang ni bengi sena mengi kani ka RCC dam kam diversion dam kaba nakani kadam sna ban penang ni kani hani bat ban yo ban tan nakani kadam sa kita ki hani ki badan sekhmat nakani kadam bayo jumentoy nakani kadam dan dieng ku ban riu nyau iku ble lang ai piwa ro ni por wa yawan lang di ni ga harep hau ki yong i de umbi ko ku mi ko mat timmi du pile iku ble tiji pun wada ya rak buat nyolem di yong i di por wa rep yi rang sang suarep de sipon i semi hau rep yong i de dau de ong pami u lai pa si sa office yi de lai pusnya u jing dunai yong u ha ka rep karyang ka yong i de wan ti de sin pia gile de wan pai wan yu gi de bul sen ye wan gile de yegi rap ye wat di heli le de emi wada snagi wada yegi wada tumpai le Ki pulit yada kaput Border Security Force BSF Battalion shispa anyo puar haka khan rhetoric risau kila yokem ba yok ni khandai spa prapo bilar kadawai jerho fensidil ba kinong khayi bi an kitmu ban shalan sha Bangladesh kini kinong khayi bi an kila ai nong ban kit yakini kidawai sha Bangladesh Henry da ka jingpet ngor ki BSF la yo bat kini yakini kidawai ki bedang kit na klau ba klausan ki BSF kila yo ruban kem bat kini yakini kidawai na kidaju ki badang kit yaki ban penpoi shashiliang khaput la IT yakini kidawai shaki custom ki badan habadarpur bat ki jingtok kit ru kidang ya chakman
ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HADC haka khan nyotrik urisau kala lumlang yai ki rang ba shnong jong ka sor shilong banyakren nakabenta banwan ra ya ka jingshngan ki shnong ki thau da ka babu hakamat e banlat no nakajing yo rung udrak hakishnong ki thau hakani ka jingelang balalum da udapati CEM ka council uba penshngan NCM lawan ru banishim benta renti daki khali nong sin char shnong nakaleng ki shnong kinthop ye kinong yalam jong ka sinjuk ki nong sin char shnong ka briu hin nyotrem nong sin shnong ka briu nyotrem ka bang ya kren krai hor arlai dli ki mat ka mat ka badang kong kalong ajing ade bat ka jingjele jong drugs aman laki shnong kajing ya di tip hari-hari berkajing kendre bun jengki nong di drugs keberakta ya ka society jengi kata kalong gawi kamat ka bangi ya keren bar kebaar kalong nilai keren oh jadi berka koi kesuwa jengki shnong apa ka sor shilong keberai ru ya keren lang jadi bat ba lakum ka state government kan new kerpang iki rang ba shnong de tang hagi por ki ba idon kam kalau an order ba ka jo por ka por covid bikin mau ba bakin ham new kerpang iki hagi ru ki por la kalau akan unu ka benta bar kum juru ba nilai kan bagi wigi kam bede ba ka amendment kan ka 6 idil bar ka jinga kan jungi benta kasni ka la jurong ko balai kan tai bar sunat cibur ki jinga ajing mod jongki rang ba shnong ki ba ni sunat kalong ba don bun ki jinga nak benta ki shnong ki jongi khamtam nak benta ban tuklar lang ka jinga de ba kan ka jingjele jong drugs kalong ki mat ko bangi la ekran benta men ka sni but ki bun ki wiki mat ki bangi la ekran wa kumnungin penduna kat bala bat bangin distrik kat bala kajing dei bat kajing jelejong kajing di kajing di drugs aki shnong ba ya lo kani ngi sunat banakal yang jong ka district council ru authorization bi pati bidang recently la pa si katuka amendment jong ka admission of ilaka ak khaknais pa nek buai bang sunat banakal yang gubernur lo asen bat hari ni bentang ladon ka shnong kala constitute vigilance committee Kitu menten kilalong ki kubor ki bawan shapi na ka Don Bosco Media Network.